Usembut Menteri Rangba Kajela ubak Prestun Tensong bapet ya katenat PWD ulaong ba on khang shua ya kesurok kenang banwat ya kibaja na kajingtua kesurok harngan. Ubak Prestun ula jurip ya kajaka batua menta kakat santarik uyayong arhajar arpulai ringkat kibriu na NHDCL USP ba Sylvester Nong Tenger KSDO Kong Iba Warjeri. Thì mentai ka ba ni perkat tolong kumdo ban yo sai ka met jong itu ki arngut ki runa ki ba ka jing dia diskusi ki jing menit dia din jong ata tinggal la ba perkat to mai pak ak bede kumdo ban pelaj dari ban le ka ki ban sia ka ya ri sulok bala sai ngal ai ko da ya ki to ki na sel bikin ora ai ki expert bat ki expert na sai ki wan IIT na pawati ban study ba ban pek dai nu lum akan nukleti bila namar ko mau pim tala jan sakaliur nang siwan sakaliur kala banang kata susu bon ke kita tenang rada ngopi teng ai ko order bagi na di expert kenang bagi non study ya ka soil condition bagi kini ikat badon kam tentang siapa ke bede bele di kebangadon man kolong kan ina rada mentang nakaliang jongka administration kinla ega FIR but number 2 kan ya ka case ngin study na dong sedong kada kelapsis jong no laga dei jong wen CHCL ne dei jong tu company ne dei jong no ka tangamba parla ban ong benta tenlai ai baka ai kan trikam tangba kumong pi yakino kino ki lapsis ki bingsian ya katakan pecistong ka kat kumben di pada pecistong agini kita